Ako sad u roku od 5 sekundi ne ostaviš like, klovn ubica će te večeras probuditi na spavanju i ovo će biti tvoja zadnja noć. Nemoj misliti da je to laž, znači sad ostavi like. 5, 4, 3, 2, 1, 0 i riješi se problema. Ostavi like i ne brini se. I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na Aldin 2 kanalu, znači prije svega ostavite like ako niste kukavici, ako ste dobra osoba. Ljudi, po naslovu već ljudi vidite šta tu danas zanimljivo radimo, a sa mnom je tu ko? Ređo. Ovako ljudi, svi znate do sada da smo imali problema sa klovnom, ovim ovdje, znači sada što vidite, onim Ređo bijelim, znadeš? Da. Onim bijelim. Nije to bio neki klovn strašan, a sjećate se jednom uživo sam snimao live, da sam rekao da je ovaj ovdje klovn, znači Ređo, sjećaš se onega što je ovako ima kosu smeđu i ono ovako crveno, ovako oči oko oči u crveni. Ljudi, rekao sam u live da je to najopasniji klovn što znači postoji na cijelom znači svijetu i kugli zemaljskoj. Zato je došlo vrijeme da na ovom Aldin 2 kanalu danas, Ređo još nisam rekao šta ćemo pričati, prizivamo Ređo toga najopasnijeg klovna. Da li ćeš ti to Ređo smijeti? Ne. Ljudi moji, ali znači, pa moraš, ja ću biti sa tebom zajedno i zajedno ćemo to. Znači ovako, dobro se pripremite, pripremili smo broj, nećemo vam sad otkrivati koji ćemo zvati, da vidimo da li taj broj znači je stvarno od toga klovna i prizivat ćemo ga. Ako gledate sad trenutno ovaj video, ako je znači na YouTube objavljen, znači da je taj broj pravi i da je klovn došao. Da. Znači nećemo objavljivati ovaj video, ako ne bude klovn došao znači onda je glup video. Znači ako je ovaj video na YouTube i ako ga sad gledate na YouTube, znajte, ostanite do kraja i znajte da u ovom videu klovn ubica, taj najopasniji, došao. Zato ostavite like, mi sada počinjemo Ređo na svoj telefon i da zovemo toga opasnog klovna. Znači ljudi, Ređo će zvati, Ređo ukucaj broj, znači da oni ne vide pa ćemo vidjeti poslije da li ćemo da vam otkrivamo broj. Uglavnom, ostavite like ako želite da vam damo broj od toga najopasnijeg klovna. Ali prvo ostanite do kraja ovog videa da vidite šta će se desiti nama i da li ćemo ljudi uopće preživjeti. Ređo, upiši broj, znači Ređo sada ćeš zvati i uključiš znači na zvučnik slobodno. Ljudi moji, ostavite like jer vidite ljudi šta radimo. I uključite zvonce na ovom videu. Znači ukucao se, sad zovi i stavi na zvučnik znači. Sad ćemo vidjeti samo malo. Evo ljudi, sad ćemo samo malo. Zvoni ljudi, zasad zvoni, samo malo. Samo malo da uključim zvono. Prestala ljudi zvoniti. Halo, ima li koga tamo? Da li je to klovn? Bolje vam je da me niste zvali. Ljudi, what the fuck? Kao što ste čuli, rekao je. Bolje vam je da me niste zvali. Ljudi, ja sam rekao odmah da je to najopasniji klovn. Da li će se sada nešto desiti? Da li će klovn, za sad nećemo opet zvati da vidimo da li će nešto desiti i da li će klovn nešto desiti. Mislim, koliko uopće, ne znamo gdje se nalazi taj uopće klovn, znadeš Ređo? I da li će on uopće doći, znadeš, pretkući može li uopće brzo sada doći, razumijete? What the fuck? Ređo, ljudi, nešto se je sve stresilo, cijela kuća. Da nije potres, Ređo. Možda. What the fuck, ljudi? Ljudi, da nije nešto od... Nije moguće. Idemo ljudi da provjerimo da li se nešto nalazi tamo. Ređo, ima li nekog u kući? Nema. Sigurno. What the fuck? Idemo, ostavite ljudi, molim vas like ako želite nastavak. Idemo sad tamo, idite sa nama. What the fuck, Ređo? Hoćemo li izaći polako? Ljudi, molim vas, ostavite sad like u roku od 5 sekundi. Ako nam se nešto desi, bit će vam žao što to niste uradili. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hvala puno, Ređo. Polako, sam malo. What the fuck? What the fuck, zatvori? Šta je bilo ono? What the fuck? Šta je bilo? Sačkaj. Da se nije prečinulo nam, Ređo. I sačkaj sam malo. Si li ti vidio klovna onega što smo... Jesam. Sam siguran? Jesam. What the fuck, ljudi, jel? Da mi nismo, da nam se nije učinilo. Ljudi, napišite sad u komentarima ako ste vi vidjeli klovna. Idemo mi vidjeti. Na kameri smo ga vidjeli. U stvari nećemo gubiti vrijeme. Idemo pregled tamo. Ređo, nećemo gubiti vrijeme. Idemo polako pregled tamo da vidimo ima li koga. Samo malo, polako. Ima li koga tamo? Nema. What the fuck? Dole je moguće, Ređo. Ima li tamo nekoga? What the fuck, to je ovo? Bježi, Ređo. Usam. Zaključaj vrata, Ređo. Ređo, zaključaj ključ. Aj stanu ovdje, kolega. Stavljaj te komode, samo malo. Donesi stolcu vam. Stolcu. Ključ, žuri. What the fuck? Ključaj. Dobro je. What the fuck, Ređo? What the fuck? Ljudi, lupa vrata. Konju jedan. Nismo treba. Ajmo ga istući van, prijepti ga. What the fuck? Što prestati lupit? Ajmo ga istući van, što ću mi zvati. Sačekaj se malo. Prestio lupit, izgleda da ga nema. Izgleda da ljudi da ga nema više. Samo malo. Probaj staviti. Izgleda da ljudi da ga nema. What
What the fuck? Ređo, otvori vrata! What the fuck? Zatvori ga! Zatvori! What the fuck? Zaključaj, zaključaj! Ja sam. What the fuck? Ljudi moji, šta ćemo sad uraditi? Šta sad Ređu da uradimo? Hoćemo neki plan smisliti pa se onda da javimo ljudima. Može, hajmo. Dobro, ljudi, sada ćemo smisliti neki plan i onda se čujemo. Ostavite like. I evo nas ljudi, znači, za sad se ništa ne čuje. Ja sam smislio plan, još nisam ga rekao Ređu. Ređo, Šta je bilo? sad sam ovo pronašao kod tebe, znaš šta je ovo? A to je, znam šta je to. Šta je ovo? Voodoo lutka, kad ti mene... Znači, ljudi, ovo je voodoo lutka. Za one koji ne znaju brzo da kažem, znači, potrebno je od osobe koju želite da ubijete, jel nešto? Uzmete njegovu dlaku i stavite je ovdje, turnete u ovu glavu od voodoo lutke i znači vidite da ova lutka ima noge i ruke i gdje god da udarite tu lutku u nogu, u ruku, tu osobu će to zaboljeti. Ređo, da li već znaš šta želim da uradim? Ne misliš vajda o to? Znači, nekako ćemo uzeti ljudi dlaku od klovna i staviti ovdje i da ga na taj način ubijemo. Sada idemo, znači, nekako da smislimo plan da uzmemo dlaku od klovna nekako brzo i ponovo se zaključujemo i da ga na taj način ubijemo. Ostavite like u znak podrške. I evo ljudi, znači, smislili smo plan. Ređo je otišao na svoju poziciju. Sada ćete da vidite kako ćemo uzeti dlaku od klovna. Samo malo, samo tiho ljudi. Ostavite like. Ljudi, ja mislim da je klovn otišao tamo. Samo malo da vidimo, jel? What the fuck? What the fuck, evo ga? Samo malo. Nismo te htjeli namjerno zvati. Molim vas, nemoj nas ubiti. Molim te, nemoj nas ubiti. Samo malo. Sad Ređo, požuri. Samo, sud za dlaku. Pada, Ređo. Ješ malo brže preko njega. Ređo, brže u sobu vam dođi. Brže. What the fuck? Ja zaključim vrata. To je to, Ređo. Jesi uzeo dlaku? Ja sam, evo i... Tu ima više dlaka, ti su uzbro nama za godinu dana da imamo konju. Nema veze, idemo sada to staviti u voodoo lutku. Hajmo. Sam spremen, Ređo? Da. Idemo. Jel to dobro? Dobro je. Znači sad ovo malo glavna baca, sad je potrebno znači da podrmamo. To je to, ljudi. Nadamo se, Ređo, da je sada ovdje ova voodoo lutka pretvorena u klovna. Idemo sada da otvorimo vrata i da dođemo blizu njega. Ređo, jesam otvrčuo? Jesam. Ti znači drži. Tu sam polako, sam malo da vidimo gdje je. Sam malo, vidio se. What the fuck? Ređo, dođu ovdje. Sam malo. Ređo, udari ga u desnu ruku. To radi, ljudi moji. Udari ga u lijevu ruku. To. Sad ga udari u stomak da... To, pada. Sad stav dol napod to. Napod da zajedno udaramo. 3-4 sad. To. Ljudi moji, what the fuck? To je pusti sad. Ređo, što misliš je li umro sada? Hajde spržimo indijanku. Ako na indijanku se ne probudim, znači da je umro. Sam malo. Jesi li? Mrtev, ustaj! To je to! Daj kocku vam. Šta ćemo sad sa tijelom? Zakopiti ga. Pa daj kojim ti nisi normalan. I to je to znači za ovaj video. Ostavite like ako želite drugi dio i nastavak znači na ovom Aldin 2 kanalu da snimamo horror videe. Znači da ovaj kanal pretvorimo u horror kanal. Jeste li ti, Ređo, za? Da. Znači ostavite like ako želite drugi dio ovog prezivanja i tako dalje. I pretplatite se na kanal i ko napiše najviše komentara u idućem videu dobija pozdrav. A do idućeg videa, Ređo, šta? Ćao! Ko želi pozdrav u idućem videu, neka brzo ide u opis ovog videa i neka nađe kanal Snajperinjo. Ostavit ću link. Znači mora se preplatiti na taj kanal i neka u komentaru napiše da jeste i dobija šta? Pozdrav!